hagi chini Tiprasa ni leader Shah Ranjit bo je Assam hasterogo NRC khlaimani haike Tripura o khlairani bage bo Home Minister Amit Shah no bo kaisa tini memorandum hayaka Koktun yafarka te je 1975 o Bangladeshi illegal immigrant no horna ni bage bor no rutugna ni bage mobile task force lamani amoni yagulo bo Bangladeshi illegal immigrant o Tripura o romjagya te 19 May 2025 o Ministry of Home Affairs haike central government ni bisingti je illegal Bangladeshi rongno Bharat haktor ganange je romna ni bage je dagi mungra jamani notification jamani amo Tripura o khlaije gyang tongmani amo rongno joto khoboi je Assamo NRC khaima haike Tripura bo khlaije gyang tongmani amo rok te mobile task force lamani 1975 o Bangladeshi illegal immigrant rongno hornani bage haipano kunfano samung khlaije gya amo rongno ti memorandum hayaka Koktun yafar hage norok joto no saimano Bangladeshi illegal immigrant o Tripura o busuk jora tege habui tong hage amono hornani bage Tiprasa ro bo try khai tongo te khorsa khoruni leader rok bo amono ti try klai te kok ti sawoi te central government no memorandum te Koktun mablai yafari tongo like Shah Ranjit chong hairo assembly bo kok ti sawoi tongo tai ti sanani bagi tebo tamo kok sanani bagi ILP Tripura o chalo khlainyani Bangladeshi illegal immigrant no hornani te SIR khainyani central government ni bisingte jedagi mongrojang mani illegal Bangladeshi rongno hornani bage amorongno tuye bo seimung rekhakai ang omo assembly o kok sanani bage nei haike rejection roi rejago haike kwbangma wanji news local newspaper ro bono troll khayo Bangladeshi illegal immigrant rongno tui kok sagakai bono hamya kai jongi neta rokhni hinu haike ajago tamhni wanchuknai aro Tiprasa rok kwbangma Tiprasa rok o jaga wanchugo je Bangladesh illegal immigrant nongni kok samani yagulo se borok reaction khaye te o Shah Ranjit bora amtike hamya khlayo word khlaye amtike sawai tonghanga ke sui tonghanga ke o jaga tamo wanchuknai Tiprasa lokurok je supporter rok Shah Ranjit ni supporter rok amtini wanchuknai le borok Bangladeshi hine haike amte haikeno je bumung reroi borok Shah Ranjit chongno te kwbangma je Sar Bijoy angkol chongrokno borok troll khayo borok hamya sayo to mani bagi male je Shah Ranjit chong Sar Bijoy angkol chong borok to Tiprasa rongni hamkraini bagi to agi silai balo haike amo to kuno je bongni borokno je sebai kibanya bong borono nosto kai kibanya hini samani ko gya hage boro amte Tiprasa leader rong amte hake sawo je bongni mafia kwbangma brung Bangladeshi ni bisingte je borok bai gedalei kwbangma drugs brung yang Tripura to boi Tiprasa rong nosto khai tong even bongni wansa bosong rong no sele borok drugs rok tu boi nosto khai tong amrong kha borok tomo bongni a je newspaper sukol newspaper rok borok daya जो ये बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट बात करने वाले लीडर को टारगेट करके ये लोग बंगाली लोगों को Tiprasa लोगों के खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहा है ये सुकॉल न्यूज़पेपर वाले और त्रिपुरा में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट जो ये गुंडागर्दी करते हैं यहाँ पर आके उन लोगों को वेलकम कर रहा है ये सुकॉल न्यूज़ वाले इसलिए त्रिपुरा की रियल इंडियन बांगाली लोगों को भी समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो Tiprasa लोग बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ जो बात करते हैं ये इंडियन बांगाली लोगों के खिलाफ बात नहीं करते जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट इलीगल तरीकों से जो बांग्लादेश से त्रिपुरा में आए हैं इंडिया में आए हैं उन लोगों को वापस धकेलने के लिए बात करते हैं जब तक बांग्लादेश से त्रिपुरा में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट आते रहेंगे तब तक त्रिपुरा के सभी लोग Tiprasa या बंगाली क्यों ना हो सभी को खतरा होंगे क्योंकि ये लोग यहाँ पर आने के बाद शरणार्थी बन के रहेंगे और बाद में काम करके यहाँ की जो नागरिक है यहाँ की सिटीजन ले लेंगे और तुम्हारे फैसिलिटी खाएंगे तुम्हारे जॉब खाएंगे सब कुछ ले देने के बाद 20 या 30 साल बाद ये लोग यहाँ की जो MLA है यहाँ की जो पॉलिटिक्स है यहाँ पर घुसेंगे और ये लोग मंत्री या मिनिस्टर बन जाएंगे सो आम तो इन वीडियो न साजा के लाइक खाई ते शेयर खाई जो नि थानी न वीडियो सगुनी तुये ते कमेंट खाई सारी नंगनी बखानी कक बो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट नंगनो बटिक होनानी नंगनी बखानी जे कक तंगमनि आमनो सादी आगे वीडियो न साजा के लाइक रेडी ते जो न काहाम तंगबायदि Tiprasa थानसे तंगबायदि हामबाय खुलुमगा।